katantan serta iban kasila sa hindi kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na awak na to impersukuan na to pakanya dahil sa lingkat-lingkat ngajian serta ini katantan nikmat sa lago-lago ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila amuin ini nagdaraot sin karayawan kasanangan ng hatuan na to. Ang waktu ini insyaallah ta'ala yarin ang buhok ini puro sing kita dimihil patumtum katutan insyaallah ta'ala insya ini dahil ang mga ini laong ta nakatangbo sin pangadji ha ini Abdia Foundation sin amun bihakon dalawang ta murah-murahan siya pangayon na tudua murah-murahan amoy in maka buwa siya hula insyaallah subhanahu wa ta'ala magpasung sin pangadji insyaallah. Din ako magpalukay tukbal ko in guru mayroon narukaing dahil kan Khalid Ustaz Khalid Rajani فليتفضل سيادته مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mga palanggungan ko agama Islam, apo asin sanglit iwan puji pamahatod si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, iwan salawat iwan salam kapanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun ipon iwan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amun wala nagbati ilaul nagpasampay sin agama Islam asupaya in mga manusya hawling zaman ini di sila masa apaginang sin amal ibadat iban na supaya sin aun kita nyo sisinguran susuntuan apaginang naman sin kataan amal ibadat asupaya masiguro na to sin taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan sin kakahinang sin kita nyo apos dinayat to alhamdulillah yarin isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maniyo tiyo waktu amun mausal sing kita niyo apag tumtum harap matukan niya nahadum ini indain ha mga pangadjian kawaon sin kita niyo atawakan pangadjion sing kita niyo wayron na dukaing wat malaing kan amo na impagyanon babot toba. Mga palanggungan ko agama Islam, suway na to patauron impagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sindi na mga samatan-matan kabuka iban suway na to ingaton sin sabunal tuod impagbangayo kamaafan pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan din hamang sa lagu-lagu para sababan ikahasil tanyo sin ulong kasi iban sinla sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ko agama Islam, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
aayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baitaan niya kita niyo sin papangayon kita niyo kamaafan matukan niya. Aayat ini siapsiran siya ni Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallah laung niya ya'murullah subhanahu wa ta'ala jami'al mu'minin rijalan wa nisaan bitaubatis sadiqatin nasuh allati hiya ruju'u ila Allah min jami'idh dhunub saghiriha wa kabiriha. Ay bangta dungon inbayta Sheikh Uthaymin rahimallah long niya kaina ang sabot ta ya'murullah subhanahu wa ta'ala jami'al mu'minin. Ay in Allah subhanahu wa ta'ala diaak niya inkatan sin ummat niya amun namamarat saya ataw kan nangahari kaniya siwu lalong niya inkiaunan usog ataw kan babae sin papagtawaton kita niyo matup Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalan wa nisaan bitawbatis sadiqatin nasuh. Ay atin niya papagtawaton lang nakita niyo katan siwu lalong niya inkiaunan mo usog ataw kan babae. Allati yarju'u ila Allah min jami'idh dhunub. Atin niya papangayon kita ng kamafan pa Allah subhanahu wa ta'ala akatan sinagkay lang nato pardusahan iwan maksiat mato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu lalong niyang kiaunan dakula ataw kan asibi. Iban long ni Sheikh Al-Uthaymin rahimallah ang maksud long ni si Allah subhanahu wa ta'ala jami'an manunjuki siya long niya pakatan manusya. Wayroon sa inyo nagbeta sin indiak sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk pir ka sadya ataw kan hambuk grupo. Buat malingkan ini din ang mga dalil sin diak sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan manusya sin apabila
maut. In katan long niya singin hawa baran lumabay kamatay. Na ang kanda mga palangguan ko agama Islam abawa yari pakita niyo adunya. Suway kita niyo mag-uus-us mga kamaafan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatan nang nato dusa maksiat imang pagsulang harap matukan niya sawab biasin sambat in kamatay insayan di takasaywan arakala konsum ko nisa mapatay na kita nang kanda suwayavyaon pa lang suway na kita niyo mag-usus mga ikamakan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan suway kita niyo magtaka maasal sin luto sin kita niyo asupaya apabila dumatong na tinwakto amun iluon na kita niyo pala sin kubol datungan na kita taong dagpakan na kita sing kamatay di na kita magkasusahan sawab sin na ngayon na kita kamafan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan aun na luto sin kita niyo amon na in karayawan amon tumawang kato taniyo adlaw akhirah amon magpabugat sin timbangan sin kita niyo na ang kanda mga palangwan ko agama Islam amuyat to hindi na mga pangadjian amon nakawa na to adumi ni. Before kita nyo mag-end, mabay ako lang i-recap maniyo-tiyo, hindi na mga syurut apabila kita mga ikamafan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin ya, tumtumun na to apabila kita mga ikamafan pa Allah subhanahu wa ta'ala aun lang niya upat syurut. In first, al-ikla'u an-dhanbi amo na lang niya impagundong ataw kang pagtinggal akakahinang maksiyat yaon ataw kanu sa Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaruwa amo na lang niya an-nadamu ala ma fa'ala apabila kita may kamaafan pa Allah subhanahu wa ta'ala suway na to ito pagsusunan. In ikatu al-azmu ala alla yaudu ilay amo na lang niya in sumanggop kita atawakan mag-promise pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sabunnal niya di ta na balik-balikan atawakan di ta nangun balik in kakain ng maksiyat yato amo di kawayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat amo na lang niya in raddul mudhallim ila ahliha amo na lang niya in pagbalik mo sing kapatod pataon na anya sinikaw doon na lang niya in apabila on nakamupan niya piuli mo siya ataw ka na pabilaon amon kaya pasakitan mo try mo siya katuon pangayan ka maafan na mga palangungan ko agama Islam amuyat tuin din na mga undang-undang ataw kan din ha mga syurut suway maakad apabila kita ng mga ikamafan pa Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan bangman amon nakakawa kita nyo maniyo-tiyo pangadjian na rumini amon pausal na to tanyo magmumfaat ka to tanyo was na yato before ko end ini mga yun ako kamafan kanyo katan apabila aong kabtangan sinako amon wala imam mo atawakan nagkulang siya pagmaana na ando maafan niyo ako. Sabi na ko ini masi talib na ngadji himahati sin mga syara iwan sin mga undang-undang sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala na maray patubtubon ko na ri in din na mga nasiyat sin kita niyo bangman pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to nausal na to hadumini apagdungog sin nasihat na tumubtub din nadya aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.